Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Ita ibasa ti Roma Kapitulo 3, versikulo 10. Kasko na tinasantuan a surat, awan ti uray maysa analinteg a tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Awan sirbim nga asawa! Si katawan ti Serbina! Sige! Patayin na kon! Manong, anya man ang di mapaspasama. Kalaga patayin ka! Mangmangag mo man. Agap-apa man ang damami kang daddy. Si katawanan ba'y? Pumanaw ka man langan. Mutaga daw! Makauma adang denggan ti panagapa na. Manong! Sugar! Dayta abayo! Dinangranak manan. Limtag man ang dayta pingping nyo. Sinipat nak ti awanan bain nga amayo. Anya manan ayang amin tinagapaan nyo, mami. Daw-dawatan na di sweldo na ngayon trega na. Diyak intad, tamok amapan na matlay katang iti arak. Kwartala ka na yun ang tipagapapaan nyo. Wana, tadya amayo takim basol. Basol yu adwa, mami. Anya, Agpada kayong adabisyo na. Numamartak ni daddy, manugal ka man. Sa langit wala ang bell. That's why we drink it here. Mayatakan tamahi. Katawan na. Nay. Naibos matan tiara kapag sangsangwan ta pare. Pare ko tayo dayta. Umutang ka. Apay, pautangan da ka. Apay kit dinasan. Sige ba nga Rod? Umutang ka ditoy, no pautangan da ka. Agbilibakan ka, no ikanda ka. Wen! Agora ka, takasaritang ni Ryan. Ryan! Apay tata. May saman pa'y abuting arak baraw. Ni Janet Timang Bayan. Sige, mabit lang tamangalak. Makita mo pare? Automatic. Believe ako ka pare. Napigsa ka talaga. Kung nagtumod mo namin automatic Ryan, gumatangak man ti pain reliever. Apay, asino ti agtumar iti pain reliever? Siyak, sumro man ang ti migraine ko. Kapapanunot mo daytan. Siguro kasanumot ngamin. May stress aki di balay mi. Di mo kami nunay panunutan dayta. Imutang ka di man ni dadik dito eh. Wen, may sabuti ti arak. Ket bayadam ka no. Anya? No ni mamik ti nagbantay, sigurado adi na ikan. Magaputa siya, inikakon. Di mo kumalangan inikan. Awan pagbayad ko. Okay lang. Sana bale. Agar-ara makmatkan ka. Anya? Sumbatan na kami na. Apay, di na ka di kaya? Naabakbanan ni mami iti sugal. Kasanong amo, Manong? Nanggag ko. Pag-iistoryaan dagiti kumari na ditarwar. Awan man nga rudan ti kwartana Lumabalin. Jakon kaya tiagyan dito balay. Ha? Papanam, Manong? Mapanak langan iti balay dagiti barkadak. Jaya ko na maturog. Anya? apay anak kasango dito lamisaan day tamamartag nga amam dyan. Mangantayon, Mami. Kasano ama kapanganday ta anak kadumog? Daddy, mangantayon. Mangantayon Sagpay mabisin. Mangan kayo ulatan. Nukas tangarod, pumanaw ka dito lamisaan. Ingkan maturog, makapaawan kay ti ganas. Anya ngay aramitam, maladaw kan iti trabahom. Banbanyosak nga rod ni Daddy, Mami. Bayam ti amam. Ison tumitla anu mabanyosam. Aginom tumanan. Wan gayam. Adda ka di kwartam dita. Mapan kayo manan agsugal?
Apaya kasta ti saom, Janet. No mga bakak, agros grocery akmat, masukat akmat, dagiti daw-dawatag kan ka. Isardan yung aminan day ta panagsugsugal yo. Agbiro kayo langan iti trabaho yo. Ryan, umay kuman bayadan dyan inutang ni Daddy nga arak dito istoryo. Agbayad ka, Dagos? Kababain ngamin day dyan aramido ni Daddy. Saan mo na panunutan dayta? Inton maminsan, di munton papautangan. Urayan niya pa iti ibagana. Ure jak ekan. Mapanlat tamat umutang iti sa bali a kantina. Amom, mas asyanakan ka. Tilatan pakasaknan ti pamilyang ti pampanunutan. Ryan, No ayaten nak, Janet. Umadayutan ditoy. Ay, malas. Malas talaga. narabyan kayo manan iji sugalan. Di ka agsaw iti kasta, Janet. Napudot ti ulo. Tana abakak. Kanayon mo takasta? Basta maabak kayo, napudot ti ulo yo. Kasano? Di dakmat ngamin suportaran. Puro kayo amin kontrabida. Ni Manong, talon Arabia saan nga agaw awid diti balay. Amuyo ka di dayta? Anya? Tunggal agawid, kanayon na kayo ngamin amang mga gagap-apa ka ni Daddy. Kanayon kayo mat nga awan diti balay. Kasano ko mga amuyo dagita mapaspasamak ditoy. Saan asyak ti pangibagam iti dayta, Janet? Ibagam iti nalaing nga amam. Ti amam nga awan serserbina. Janet, Oh, Ryan, inururay ka dito yung ti opisina yo. taapay. Kaya't ka makasarita. Ningamin manong mo. Ha? Sumursurutan ka dagiti agdupdupang ababaro. Anya? Dahil tatipod mo, Janet. Idi na pandaging matang iti kantina mi. Nanggag ko pagsasaritaan dati maipangkap iti droga. Ha? Inuray kan. Tapno awisan ka. Ken ibagak mo tan tinanggag ka. Agam sakbay nga agawid ta. Intapay agmerienda. Apay ngay pare, takas tamad tanti ibagbagam. Talagamat, analastog ka. Nabayag tangag kadkadwa, kas takit din ti bagam. Nabayagan, anasakit tinakam ko kan ka. Anya. Isungawan ti makapagbayag akong parem, takas tamad ti ugalem. Sigakit demat paray. Agang angawak laang. Gang angaw nga. Ano ko? Apa nga dinanong nakmatan? Lumaba ka, ha? Ostown, paray! Ostown! Janet! Janet! Ne, anya tinapasamakan ka. Dinanog dak nga raw. Janet! Umay mo man kita ang jamam! Janet! Ay, napananan. Anya nga mintinar aramid mo. Si Kamat, ungtan nakpailaan. Ay, una yan. Agdardaran da ita sugat ni tarupam. Anay ko. Ayan nga min ni Janet. Napnapanan na aya. Anay, nagsakit mo ti pamayam iti rupak. Aganos ka ah. Tag-agasak dagiti sugat mo. Nasakit samat tinakam mo mga agas kanyak. Bay amaw ni Janet Town. Iuray mo pa'y laki ni Janet. Awan nga rod. Di pa'y simangpat. Jak pa'y marik na polos ti panang ipatag mo kanyak mat. Ag-agasan ka lang nga rodan. Kasta pa'y tibagam. No kasta nakarekreklamo ka. Makamuka nga rodan itibiyag mo. Nita, Sige! This one na! Danugan nakmanan. Tatalaga panawan kan. anya. Mami, Daddy, Nasaya at ta simangpat kan, Janet. ni Manong Melchor, Apay ni Manong Mau. nakabalot. Anya. Natiliwan iti droga. Anya mo tunday iti mapaspasamak iti pamilyami, Ryan. Patibkrem lang ti pakinakam mo, Janet. Imbag kumamot no ginkinawatan dagiti naganak kanyak. Di ako na muna niya pa'y teramidak. Adak lang ditoy. Saan ka baybayan? Ryan. Ala,
Di ka nagsangit, Pay. Saan da kasangitan? Melchor, anak ko. Apay na sumuk mo tiyag droga. Da kayo ti makagapo no, apay. Damagan nyo di tabagiyo. No anya klase kayo anaganak. Melchor, Anya nga impluensya ti ipakpakita yo kada kami nga anak yo, ha? anak ko. Gawit kayon. Bye-bye andak lang ditoy. Amok tumot lang nga napatpatag kada kayo ti panagsugal yo. Ngamda kami nga anak yo. Pakawanan na ko, anak ko. Pakawanan. Oy, uray di da kon bisbisitaan na. Makisugal kayo lata. Aginggat kay kayat yo. Itaman pa'y asaan ka na panaginom. Isoblikon ka ti salud sound. Apay, asaan ka nakisugal? Italaang nga da ka dito balay. Italaang asaan ka na bartak. Kumusta ni Melchor? Kumusta am? Apay no simurot ka kumamat. Tapno nangagmumat dagiti agkakasakit nga imbalbalikas na kanyak. Why? Amo, ado tinagkurangak kas ama. Nasaya at tamo. Kaya't kung tagbalbaliw. Oh, No di mo kabailan nga iwaksiwan o lipatan ti sugal. Siyak, ikarik. Jakon tumimtim iti arak. Irugik itan. Kat sapay kuma, tamaka amiris kan tumay. Bye-bye anda kon dito'y pagbaludan. Di sayangan ti oras yung umumay dito'y. Saan da ka mabalin abaybayan, Manong? Mababain akon. Di ka kumagsaw iti kasta. Saan pa'y anaudi ti amin? Agbalbaliw ka kuman. Janet, Saan mo arumbang atuladan dagiti naganak ta? Dagiti kamali nga inararamid da. Takas ka dagiti daduma. Agkamali damat, Manong. Uray naganak tapay ida. Ti Diyos, impaayan nga tayo iti panunot tapno intay agamiris. Arumbeng aditay agaramit iti dakes, nga isuntong matlaag ti intay pagbabawyan iti udina. Papagayam, ditaan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Kengyang. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay na ibag nga oras kada kayo amin.